ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барои такмили қувваҳои мусаллаҳ, таъмини техникӣ ҷузъу томҳои он ва баландбардоштани омодабошии ҷангии афсарону сарбозон тадбирҳои заруриро амалӣ намудааст. با مقصد سنجش آماده‌باشی جنگی جزو تام‌های قواهای مسلح در اساس نقشه مدافعه جمهوری تاجیکستان و در دایره چرابینی‌های اساسی قواهای مسلح صبح امروز در قلمرو مملکت با مقیاس وسیع سنجش آماده‌باشی جنگی قواهای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافعه حدودی و ذخیره‌های سفربری تشکیل و گذرانیده شد. بعد جنبست چرابینی، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح محترم امامعلی رحمان به پایگاه گواردیای ملی تشریف آورده در گذشت نظامی 10,000 نفر خدمتچی حربی قواهای مسلح مملکت، مقامات حفظ حقوق و افسران و سربازان در احتیاطی قواهای مسلح اشتراک نمود. گزارش خبرنگار ما. ساعت 4 صبح روز 22 ایول سال 2021 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با هدف سنجیدن آماده‌باشی جنگی جزء تام‌ها بار اول در تاریخ دولت صاحب استقلال تاجیکستان 100,000 نفر افسران و سربازان قواهای مسلح، کارمندان مقامات حفظ حقوق و 130,000 نفر افسران و سربازان هیئت ذخیره‌های سفربری در تمام قلمرو مملکت با دستور بانگ خطر جمع آورده شده آماده‌باشی جنگی آنها سنجیده شد. امروز همچنین ده‌ها هزار اختیاریان که قبلا در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت حتمی حربی نموده در قید ذخیره‌های احتیاطی قرار داشتند به کمیسریات‌های حربی محل زیست خود مراجعه نموده جهت اشتراک در سنجش آمادگی حربی و دیگر چاره‌بینی‌های وابسته به حمایت مرز و بوم اجدادی آمادگی خویش را اظهار نمودند. این اقدام و تشبس‌های جوانمردانه و وطن‌دوستانه آنها در تاریخ استقلال دولتی تجربه بی‌نظیر ارزیابی می‌گردد. در چاره‌بینی ذکر شده که تحت عنوان مرز 2021 گذرانده شد 1023 تکنیکای زیرپوش جنگی، 3167 تکنیکای اتومبیلی و مخصوص، 447 واسطه ارتیلری و مینومیت، 234 واسطه مدافع ضد هوایی، 45 طیاره و چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی در سمت‌های عملیاتی به منطقه‌های اجرای وظیفه جنگی برآورده شدند.
این چورابینی در تمام قلمرو کشور با مقیاس بزرگ دایی شده با نتیجه های سطح بلند جنببست گردید. رأس ساعت 6:20 صبح پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به مرکز اداره‌کنی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. در مرکز اداره‌کنی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان باید به جریان برگزاری سنجش آماده‌باشی جنگی جزءاتم‌ها و سرفرمانده عالی قواهای مسلح مملکت ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان، وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، سرداران منطقه‌های حدودی شهر دوشنبه، رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت‌های ختلان و صلح حساب دادند. بعد جنببست چهاربینی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با پایگاه گواردی ملی تشریف آوردند. در اینجا اوید به آمادگی جزءاتم‌ها برای گذشت نظامی به سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان ژنرال پالکونیک شیرعلی میرزا گزارش داد. بعد اجرای سرود ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد خدمتچیان حربی قواهای مسلح کشور از جمله هیئت شخصی قشون‌های سرحدی، گواردی ملی، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق سخنرانی نموده حاضرین را به مناسبت 30مین سالگرد استقلال دولتی تبریک و تهنیت گفتند. تأکید گردید که در شرایط نهایت حساس منطقه و جهان امروزه حفظ کردن امنیت خلق تاجیک و دولت تاجیکان فضای آرام سیاسی و جمعیتی یعنی صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و سرجمعی ملت برای دولتداری ما اهمیت اولین درجه و سرنوشت ساز دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که در مرحله حاضره همچنین مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق سلاح و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی از جمله مسئله‌های اولین درجه به شمار می‌رود. وضع کشور همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان الان خصوص منطقه‌های شمالی آن که با کشور ما همسرحد می‌باشند به نهایت مشکل و نامعین باقی مانده. اوضاع آنها روز به روز مرکب گردیده شده است. پرزیدنت مملکت در ارتباط با وضع ناآرام منطقه تاکید نمودند که ما باید برای حمایت صلح و آرامی به قیمت بسیار گران به دست آوردهمان ثبات سیاسی، وحدت ملی و امنیت دولت و خلقمان آماده باشیم. با قواهای مسلح یعنی تمام جزءاتم‌های حربی اینچنین مقامات حفظ حقوق کشور سپارش داده شد که برای پیشگیری کردن و مقاومت با تهدیدهای واقعی و احتمالی آماده‌باشی جنگی خود را در سطح بلندترین تأمین نمایند و در این سمت تدبیرهای علاوگی فوری و قطعی اندیشند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که وظیفه اولین درجه ما در وضعیت مرکبی به عمل آمده پیش از همه تأمین نمودن حفظ با اعتماد سرحد دولتی و سفربر نمودن تمام امکانیت‌ها به این سمت باشد. سرور دولت با اطمینان تاکید نمودند که قشون‌های سرحدی یعنی مرزبانان دلیر شجاع ما منبعد نیز از عهده اجرای وظیفه مقدس خود یعنی حفظ با اعتماد سرحد دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان با سربلندی می‌برآیند. بعد سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان با امر فرمانده پرد گذشت نظامی 10,000 نفر خدمتچی حربی قواهای مسلح مملکت، مقامات حفظ حقوق و افسران و سربازان در احتیاط قواهای مسلح قرار داشته آغاز گردید. باید گفت که ارتش یا خود قواهای مسلح در هر دور و زمان برای هر یک کشور صاحب استقلال پایه متین، کفیل بی‌خطری و تامین کننده حیات آسایشته مردم آن سرزمین به حساب می رود. از روزهای نخستین تأسیس یابی ارتش ملی جهت بنیاد و تجهیزانیدن قسم‌های حربی، تشکیل نوع‌های قواهای مسلح، پورا نمودن آن با هیئت شخصی و بهداشت آمادگی جنگی خدمتچیان حربی از جانب دولت و حکومت مملکت تدبیرهای مشخص عملی کرده می‌شوند. ارتش ملی کشور در مدت خیلی کوتاه به یک نیروی بزرگ جنگی تبدیل یافته قادر است که دستاورد و منفعت‌های دولت صاحب استقلال و حیات آسایشته مردم را حمایت و تأمین نماید. بعد گذشت حربی هیئت شخصی قواهای مسلح و مقامات حفظی حقوق در محل برگزاری چهاربینی تکنیک وزین زیرپوش جنگی، ارتلری خودگرد و دیگر لوازمات معاصر نظامی که در اختیار قواهای مسلح مملکت قرار دارند از پرد حربی گذشتند. امروز در همه قسم‌های نظامی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های مملکت سنجش آماده‌باشی جنگی قواهای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق،
минтақаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ инчунин гузашти низомӣ гузаронида шуд. Хабарнигорони мо аз рафти баргузории ин чорабинии ҳарбӣ гузориш омода намуданд, ки ҳоло манзури шумо мегардонем. дар дойраи машқҳои омодагии ҷангии марз 2021 дар қатори дигар ҷузъу томҳои қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми воҳидҳои сохтори Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо эълони бонки хатар сафарбар гардиданд. нерӯҳо ва воситаҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалираҳмон ҷамъ оварда шуданд. инчунин дар ин рӯз тақрибан 400 нафар сарбозон ва афсарон бо ҷалби техникаи махсуси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар паради низомӣ, ки дар ҳудуди гвардияи миллии кишвар баргузор шуд, ширкат варзиданд. ҳадафи чорабиниҳо пеш аз ҳама санҷиши омодагии ҷангӣ, сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ, такмили таҷрибаи ҳайати шахсии кумита ва ҳамоҳангсозии амалҳои муштарак бо сохторҳои низомии мамлакат дар ҳолати таҳдидҳои эҳтимолӣ мебошад. сипас дар майдони ба номи Исмоили Сомонӣ назди парчами давлатии шаҳри Бухтар гузашти низомии қувваҳои мусаллаҳ таҳти унвони Марз 2021 ҷараён гирифт. тавре маълум гардид, дар ин тадбири омодабошии ҷангӣ беш аз 8000 нафар қисмҳои низомӣ ва афсарону ҳайати захираҳои сафарбарӣ ширкат варзиданд. зимни суханронии раиси вилояти Хатлон изҳор доштанд, ки барои ҳимояи хоки аҷдодӣ ҳар як фарди бо нангу номуси вилояти Хатлон омодаанд, ки рӯҳияи баланди ватандӯстона ва масъулияти шаҳрвандӣ собит кунанд. мардуми шарафманд ва ба ору номуси вилояти Хатлон гирди ғояҳои ватандӯстонаи пешвои маҳбубу муаззами миллат, сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳам омадан ба қарор доранд. ва бояд мо имрӯз мардуми сарбаланди Тоҷикистон шукргузорӣ аз соҳиби истиқлоливу сулҳу суботу оромии меҳан намоем, зеро ана ҳамин неъматҳои истиқлолият аст, ки мо имрӯз сарҷамъем, иттиҳодем ва иттифоқему зиндагии шоиста насиби мо гардидааст. мо мардуми вилояти Хатлон, ки дар марз қарор дорем, омодаем барои ҳимояи ҳар як порча хоки ватани азиз, барои ҳимояи дастоварҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо амри сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои посдоштани арзишҳои миллӣ ҷони худро фидо намоем. воқеан ҳам Тоҷикистон бо фарзандони бонангу номус ва ғайюру нотарси худ ифтихор мекунад. маҳз бо шарофати соҳиби истиқлолӣ, ваҳдати сартосарӣ, суботи ҳамешагӣ ва зиндагии осудаи мардум таъмин гардида, акнун омодаанд, ки баҳри амнияти давлат ва ҳифзи хоки муқаддаси аҷдодӣ бо омодабошии ҷангӣ фидоӣ будани хешро собит намоянд. албатта имрӯз кулли мардуми сарзамини Тоҷикистони азиз ва бахусус сокинони ноҳияи Панҷ бо як алангаи бонги хатар ҳама омода ҳастанд, ки имрӯз барои марзу бубуни ватан, барои ҳимояи якпорчагии ин ватану миллат омода бошанд. ва имрӯз чиқаре ки мо шумо мебинем, зиёда аз наздики 500 нафар
фаъолони мардуми сокинони ноҳияи панҷ ки бевосита дар марз умумии ин ватан қарор доранд ба субҳидам дар майдони шаҳри бохтар омода ҳастанд ки аз парад бигузаранд ва дар ин замина як бори дигар омодагии худро барои якпорчагии ин миллату ин меҳан нишон диҳанд ва имрӯз кулли мардуми тоҷикистони азиз албатта бо роҳбари худ ифтихор дорад ва аз пешвои муаззами худ албатта сарбаланд аст ва ифтихор аз он мекунад ки чунин як сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба мисли ҷаноби олӣ муҳтарам эмомали раҳмон дар кору пайкор ва дар тамоми бурду бохти ин ватан албатта омода аст ва мардуми сарзамина ба муҳаббате ки нисбат ба ватан нисбат ба пешвои маҳбуби миллат доранд омода ҳастанд ки дар ҳама лаҳзаҳо барои ҳимояи ин ватан ҷони худро нисо созанд. гузашти низомӣ дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар собит намуд ки хурду бузурги вилоят барои ҳимояи ватан ба таври ҳамешагӣ омодаанд. дар чорабинӣ техникаҳои низомӣ ва соири дигар таҷҳизоту амалиёти ҷангӣ ба намоиш гузошта шуд. ҳамин гуна дар шаҳри левакан низ як чорабинии ватандӯстона баргузор гардид. тавре зикр шуд тоҷикистон дар гирифтани пеши роҳи душманон ва гурӯҳҳои ҷинояткорӣ ба нерӯ ва садоқати ватандории фарзандонаш такя мекунад. сокинони шаҳри левакан низ барои ҳифзи сарҳади давлатӣ ва нигаҳдошти оромии сартосарӣ омодагии хешро исбот намуданд. тавре ишора гардид дар чунин вазъи сиёсӣ зарур аст ки ҳушёриву зиракиро аз даст надиҳем ва нагузорем ки ҳеҷ як нохалафе фазои осудаи тоҷикистони азизро халалдор намояд. ба ҳамин андешаҳои ватандӯстона сокинони шаҳри леваканд барои ширкат дар чорабинии омодабошии ҷангӣ зери унвони марз 2021 ба маркази вилояти хатлон шаҳри бухтар раҳсипор шуданд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, шаҳри бухтар, ахбор. тазодҳои авохири асри 20 ва оғози асри 21 ки аз он 12 сола беш пушти сар мешавад, паёмад ва нохушии зиёдеро пешорӯи башарият қарор дод. Тоҷикистон ҷамоҳири соҳиби истиқлоли мо низ ба хотири пойдории сулҳу ваҳдат ва оромии кишвар дар фурсати кӯтоҳи вақт тавонист як артиши дорои аҳамияти нигаҳдошти оромии сарҳадот ва дигар омилҳои халалдоркунандаро ташкил намояд. оли ҳозир тамоми қисмҳои низомии мамлакат фарогир аз шароитҳои лозима буда дар онҳо сарбозони сарсупурдаи ватан содиқона адои хизмат мекунанд. дар қисми низомии 0214 қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиа мустақар дар ноҳияи шаҳри Туз ин субҳ омодагии ҷангӣ ва дигар амалиёти ҳарбӣ дар якҷоягӣ бо ноҳияҳои қубодиёну ноҳияи Носири Хусрав сурат гирифт. дар радифи афсарону сарбозони қисмҳои низомии ин навоҳӣ ҳамчунин онҳое ки чун афсар ва сарбозони мустафӣ номнавис шуда буданду дар мавриди зарурӣ дар пурракунонии артиш нақш гузошта метавонанд бо ифтихор ва самимияти баланд дар чорабинӣ ширкат гирифтанд. мақсад аз ҷонидан машғулияти мазкур дар асоси супориш сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон оиди бардоштани ҳайати шахсӣ ба дараҷаи баланди омодабошии ҷангӣ мебошад ки ҳайати шахсӣ тибқи фармоиши мазкур дар вақтҳои муайяншуда бархезонда аз он ҷумла бо комиссариятҳои ҳарбии ноҳияи шаҳри Туз Қабодиён Носири Хишрав ҷалб гардида шудаанд. бояд тазаккур дод онҳое ки дар ин чорабинӣ иштирок доштанд ҳазорҳо нафарро дар бар мегирифту бо ифтихор аз ватану ватандорӣ ва муқаддас шуморидани ҳар зара хоки миҳан бо ҳарорат андешаҳояшонро иброз менамуданд. ноҳияи шаҳри Туз 1600 та бояд резерв ҷамъ мешуд. имрӯз шоҳиди он ҳастем ки зиёда аз 2000 одам ҷамъ шудааст. 600 нафар барои пурқувват кардани қисми низомии 0214 ҳозир ҳастанд. ин аз он шаҳодат метиҳад ки тарбияи мо дуруст аст. дар зери сиёсати оқилонаи сарвари давлатамон ҳама аз як гиребон сар бароварда имрӯз чӣ амре ки аз тарафи ватан шавад мо якдилона иҷро мекунем. масъулин аз мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ба сухан баромада таъкид сохтанд ки дар ҷаҳони тазодҳо моро лозим меояд ки ҳушёриву зиракии сиёсии худро аз даст надода барои ҳимояи марзумум, пойдории сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, нангу номус ки зери ибораи ватан модари мо, хоҳари мо, оилаи мо ифода меёбад, ҳар замон аз хеш дарак диҳем.
حفظ مرز و بوم وطن خط سرحد دولتی وظیفه هر شخصی با اور و ناموس ملت است. با نظرداشت این بیشتر از 2000 نفر هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری در ناحیه رودکی تحت عنوان مرز 2021 با حس بلند میهن‌پرستی صف و راسته آمادگی جنگی آنها سنجیده شد. تاکید گردید که امنیت دولت و حیات آسایشته شهروندان مملکت از سطح آماده‌باشی جنگی هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری نیز وابستگی مستقیم دارد. در این مشق‌ها اساساً هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری از حساب جوانان ناحیه، افسران و سربازان قسم‌های نظامی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و راهبران تشکیلات و اداره‌ها با بانگ خطر در محل معین شده سمت‌های عملیاتی جمع آمدند. اشتراک فعالانه هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری در چاره‌بینی مرز 2021 بار دیگر اثبات نمود که آنها بهر تامین نمودن امنیت دولت و جامعه، حفظ بااعتماد سرحد دولتی، کمک همه‌جانبه رساندن به ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق در همه حالت سهم ارزنده خود می‌حسابند. امروز در ناحیه تیمورملیک نیز در دایره برگزاری سنجش آماده‌باشی جنگی قواهای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری که امروز دایر گردید گذشت نظامی برگزار گردید. در این تدبیر حربی که در اساس نقشه مدافع جمهوری تاجیکستان و در دایره چرابینی‌های اساسی قواهای مسلح مملکت جریان گرفت، افسران و سربازان قسم‌های نظامی و ذخیره‌های سفربری جلب کرده شدند. طوری گفته شد حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اولی تأسیس یابی قواهای مسلح با بنیاد اینفراستراکتور نظامی، تأسیس جزء و تام‌های مخصوص گردانیده شده و تأمین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. امروز نیز سربازان و افسران و ذخیره‌های سفربری با حس بلندی و تندرستی در این چاره‌بینی حربی سیاسی اشتراک نمودند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. با دیگر خبرگزاری‌ها شما را در نشرهای من بعد اخبار آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.